Nako kanya gatune ni mwamukanĩri ũcio nĩ Gĩkũyũ wakiugire nani ngai kũnyita ũgeni nĩguo tũkĩamũkanĩrie gaka marĩa makĩhanĩkĩte na magakĩyumĩria itu ritiganĩte gũkũ bũrũri wa Kenya ũmũthĩ akĩrĩ nĩ tarĩki 29 nĩ mũthĩ wa Jumamothi ngakĩhoka atĩ mũthenya waku no ũgũtwarithĩtie na njĩra njega njĩtĩkĩria gĩkwamũkĩre nĩguo gĩkũmenyithie nĩ marĩkũ makĩhanĩkĩte gũkũ bũrũri wa Kenya no mbere ndaya njĩtĩkĩria twambe twamũkĩre mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie. Na maya ni mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie. Mwanaume ambaye anapatikana amepatia msichana ya shule mimba, hiyo kitu yake ikatwe, apaki tunakashimia kadogo ya kukojoa peke yake. Na abunge amwe a kaunti ya Bungoma kwĩharĩria gũtemania bunge-inĩ ya kũgathĩka mawatho ma gũtũngio ihera kũrĩ arũme arĩa manyitikana na ciĩko cia kũhira ciana mahu. Viangu alikuwa mjamzito. Sasa asubuhi kuamka kwenda kuchukua pikipiki kuja kuona shida ni nini, kuja kufika yeye akaniambia kwa sawa. So kutoka kwa nyumba kwenda kwa choo, kufika kwa choo, kuangalia kwa choo naona damu. Kwa naenda kujisaidia labda mbaya mtoto angu kwa toilet. Na nĩ gũtumũkĩte kĩagago kaunti ya Kakamega thutha wa mũtumia ũmwe kũgũithia mwana wake irima-inĩ rĩa Kioro. Cia mwanya mũno niĩ ngĩkwamũkĩra ngagĩkũrikania atĩ no ũkĩnyitanĩre nani na njĩra ya imwe kwa imwe kũgerera kũrĩa nenda citũ cia ũkinyanĩria gwa Facebook nĩ @Muthingi TV ono ngĩkĩhũthĩra akaunti yakwa ya Facebook @Murugi Jombo ikia ndũmĩrĩri yakwa hau nĩ tũgũgĩkorwo tũkĩaranĩria ningĩ kwamũkĩra arĩa akwa nĩ Mwangi wa Murugi na rĩu ndĩrakĩenda tũkĩanjĩrĩrie na marĩa tũgĩkũharĩirie na tũkĩhiũke nginya kũrĩa kaunti-inĩ ya Garissa na nĩ atĩ atongoria a ndini itiganĩte kaunti-inĩ ya Garissa nĩ maikĩtie rĩtana kũrĩ thirikari gũgĩkorwo ĩkĩeheria na mũbango ũrĩa ĩkoretwo yambĩkĩte wa gũkorwo makĩramata nyũmba cia ihoero gũkũ bũrũri-inĩ arĩ itemi-inĩ rĩa kũhĩtana na mĩtino ta ĩrĩa yakĩonekire kũrĩa mwena wa Shakahora na ithenya rĩu magakĩhoya thirikari gũgĩkorwo ĩgĩkĩra kanjũ cia ndini hinya nĩguo magĩkorwo magĩtabarĩra mĩhang'o ĩno kuona atĩ katiba ya mwaka wa 2010 ya bũrũri wa Kenya nĩ ĩkĩheanĩte mĩtaratara ĩmwe ya ĩrĩa yagĩrĩirwo gũkorwo ĩkĩrũmĩrĩrwo nĩ makanitha na ũguo hatikĩrĩ na bata ũngĩ wa kuongerera mawatho mangĩ marĩtie ũũ hĩndĩ ya kũheana mawoni mao mbere ya kamĩtĩ ya kũrũnga mĩtugo oro ũndũ ũmwe na mawatho ma kũramata ndini itiganĩte taũni-inĩ ya Garissa. Nĩ riboti na mbere na kũrũmanĩrĩra nayo na ona yagĩithĩrana nĩ tũgũgĩkorwo twĩra njagĩrĩria ciĩgiĩ ũkui na nĩ atĩ mũbango wa thirikari SGR nĩ ĩrĩa yanjĩtie kuma mwena wa Mombatha na gũkinya mwena wa Naivasha gũkũ bũrũri-inĩ rĩu tabarĩra ĩno nĩkĩonekete kũhũrwo jeki na kũrĩa ĩrĩgĩrĩirwo gũkorwo ĩgĩkinya bũrũri-inĩ wa Uganda mũciĩ-inĩ mũnene wa Kampala. Ũũ nĩ thutha wa minista wa barabara na ũkui enwe Kipchumba Murkomen gũikanĩra ngirimiti na mũruna wa bũrũri wa Uganda ũĩkaine ta Katuba wa Mala. As you have witnessed, we've just signed a joint communique after a long meeting which started this morning up to this afternoon between myself, being the CS of Roads and Transport, and my counterpart from Uganda, the Minister in charge of Transport and Public Works, Honorable General Wamala, regarding less transport the railway from here in to Kampala. The plans is to make sure that this railway SGR is extended all the way to Malaba, which is about 369 kilometers remaining to Malaba, and thereafter the government of Uganda is desirous of taking it another 272 kilometers to Kampala. May have delayed, but we are going to have it done. And this is for the benefit of not only moving goods but also moving goods and personnel in the region. We think the standard gauge will not only promote goods movement but also other sectors of the economy like tourism, movement of people to people. So we think it's a worthwhile project. And for those who are potential funders out there,
I would think you should pick the tab really. This is an opportunity to fund a very viable project. This is what we are saying. This is an infrastructure point and connecting Africa, connecting the region, and connecting us together. So I really appreciate the efforts put in by my brother, my counterpart in this effort. And as you have heard, much as we are pursuing the standard gauge, we can't forget the meter gauge, which has served us for some time. Of course, we had challenges between both Kenya and Uganda when we concessioned that facility, and it was run down on both sides of the borders. But now it's up and running, and we are going to ensure that it runs also to facilitate the construction of the standard gauge, because some items for the construction of the standard gauge definitely may need to be moved by the meter gauge. Tigane na icio ciegie ukui na riu tukirongoreri riboti ya uteti na ni ati atongoria matiganite kuma kaunti ya Nyandarua matongoretio ni mubunge wa gicigo kia ubunge kia Oldoro niwe Michael Musira Orodumwe na senator wa kaunti ino niwe John Medhu nimo kana ni makithingiriria ati gutikire na ngeithi cia gicicinga cigo ikorwo gatagate ga thirikari Orodumwe na mungethaniro na gukorwo magiikia rite na kuri mwahu wa mungethaniro gukorwo ugitikira ati no ikorirwo ugitorio githurano-ini maritia mari kana muthenya okorwo magituga arutwo aria mekite wega thukuru-ini wa Ngano Secondary School Oldorok kuria moritie arutwo gukorwo magithemana na ikundi itaramateithia na kuria aigithia ruhonge-ini rwa githomo gukorwo makinyitanira hari kwagirithia sekta ya mathomo. No twiraga tukuhoya Ngai witu wa matu-ini. Tuko na policy ya serikali ya kujenga ICT hub kwa kila ward. Pale Ngano tutajenga ICT hub, na ICT hub ni unajenga nyumba, unaweka computer, una connect na internet, ndio hawa wakimaliza form 4 wanaenda pale wanajifunza computer free of charge, wanapata certificate na wanafanya kazi za online. Ukikuja hapa form 1 you came into this school alone. Na ukitoka pale form 4 utatoka peke yako. So it is for you to navigate your path, and you will do it starting from here. Kwa hivyo maneno ya peer pressure ama ukiona mwenzako anafanya hii unataka kufanya, ukubuke utatoka pale peke yako. Utire mwana utagihituka na utire mwana uciaritwo atekunyita githomo na utire mwana mukamwikiraga mukama encourage muno wira wanyu ni kuma encourage shushu uria wathomithirie ni arutire wira munene muno wa kuni encourage akijiraga no uhote ni gutoria ni gukinya na ni guthie. Kwa hivyo ningetaka kuambia wakati uko hapo umeketi, this is your time. This is your time to sow. Maandiko ni maugaga kuna wakati wa kupanda na wakati wa kuvuna. Ukitafuta rafiki yule atakusaidia kusoma, sio yule atakwambia mpite pale center. You'll do marvelous na mtakuwa viongozi. Watu wengine wanasema His Excellency William Samoei Ruto waketi chini na huyo mtu wa kitendawili waongee. Na mimi the question I have, munawaambia waketi chini waongee nini? Kama mtu anataka kufanya handshake, akuja aongee na nyinyi kwa sababu nyinyi ndio mliweka William Ruto kwa kiti. Hiyo kitu nyinyi ndio mlipigia kura ama si nyinyi mlipiga kura? Kama rafiki ambao wanaweza kukusaidia wakati wa shida. Yo ni atongoria kuma kaunti ya Nyandarua no akigwa makihitite ati gutikiri na kugayana thirikari ndikio hihi murugamo waku ni uriku na kurumirira ndumiriri iria mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto agikoretwo agiikia rurenda-ini rwake rwa Twitter akiuria mutongoria wa mungethaniro gukorwo makiaraniria no kinyandikire ukinjire hihi murugamo waku ni uriku we ni uragitikaniria na ngeithi ici cia gicicinga kana urakiuga o mundu hagithie na mbere na kwiro makeni. Tugitigane na icio ciegie uteti tukirongoreria riboti ingĩ na ni ati abunge kuma kaunti ya Bungoma ni magibangite mubango wa gutemania ndereti bunge-ini
igie guthurima orodumwe na kugathika mawatho ma gukorwo magitungia ihera kuri arume aria magikoretwo na mitugo ya kuhiraga ciana orodumwe na gucihahama. Matongoretio ni mũmbunge wa gicigo gĩa Kimilili niwe Didmas Baraza wa Kanduyi ati gicigo ni imwe cia kaunti iria cikiandithĩtie na njĩra nene kuongerereka gwa ciĩko ici cia ciana nini kuhirwo mahuge wa ũkenyitwo mbaru nĩ mũnini wa speaker bunge-inĩ nĩwe Gladys Sholei. Focus on the finishing line, because the bigger finishing line starts now when you go to university. Na vile nimesikia mama kaunti akisema hapa kuhusu eti Bungoma hii yetu ati ndio tunaongoza ati kwa kupatia wasichana ya shule ya mimba. Mimi Madam Gladys Sholei, mimi siku ya Jumatatu niko na na wewe wa proof hiyo mswada kwa sheria. Hata akishikwa akifunga akitoka anaendelea kufanya kazi. Afadhali tujue kama ni bwana Wanyonyi hapo na mazoea, tujue ile yake walikata hapo tunashinda hakuna kufanya. I think it's because as a society we have failed to talk about the subject because we believe that it's taboo. And I know that many years ago I was working with Justice Gikunjuro to bring up the sexual offences bill, which is now an act. But I realize many years later that it still has challenges in implementation, and we endeavor to be able to deal with it. I challenge you fathers who are here, as you return home from markets or work at end of the month and your family is ready to welcome you. What is that in your hand? Students, after 4 years in secondary schools, when you return home, the question will be, what is that in your hand? Same to our children after finishing your class 8 or 7 exams. Sisi kama viongozi tutajaribu, kama viongozi MCA tunataka kuwashukuru sana, wamepana basari, serikali ya county pia imesaidia, lakini tunaomba wazazi, these are your children first before they become the children of Kenya. So take your position, chukua nafasi yako, tuhakikishe ya kwamba hawa watoto wanabaki shule for the period they are supposed to remain in school. Na ni ndeto ya kihakuona ati arume kana andu no magithiete na mbere gukorwo magitabania ciiko ta icio na makiria ihinda ta riri tugikinyitie kana bururi ugithiete na mbere na gukura kuona ati no kuri na ciiko cia andu agima gukorwo makihina ciana mahuna gukihoka ati ona ni nderetio gukorwo igikirwo na njira nene bunge-ini ni gukorwo tugithemana na ciiko ta icio. Tugitigane na icio tukiyoke nginya kuria gicua-ini ni ati mutongoria wa bururi ni we Ndagĩtarĩ William Ruto ni atongoretie mihango ya uheani wa uraia kuri ruriri rwa Pemba, akiuga ati riu ni marikoragwo makihota kwamukira mautungata ma thirikari ta a Kenya aria angi. Oho ni aheanite maratathi ma wigwatiri wa migunda mwena uyu ni mo title deeds, undu uria ni imwe cia ciiraniro ciake hindi ya kampeini kuri ruriri ruru rwa Pemba. Oho ni augite ati mari ta thirikari ni meharirie kuigithia tabarira cia uthii wa nambere itemi-ini ria gukorwo magikoria matura ma mwena uyu. Wapemba hoye! Whereas the National Assembly considered public petition number 41 in 2020, dated the 19th November 2020, regarding the recognition of Pemba people of Kenya as citizens of the Republic of Kenya. Whereas the petition posits that the Pemba community are part of the 16th Swahili dialects of the traditional Swahili of Kenya, whereas the Pemba community settled within the 10-mile coastal strip, which was later incorporated into the Protectorate of Kenya and later into the territory of the Republic of Kenya, whereas the failure to recognize the Pemba community as citizens of Kenya continues to cause disenfranchisement and exclusion of the community from national development. The Pemba people from the coastal of Kenya be recognized as an ethnic group in Kenya and be issued
with the relevant identification documents in accordance with the Constitution and the laws of Kenya. Leo mimi nafurahi kufika Kilifi na kuanzia leo sasa watakuwa raia wa taifa letu la Kenya. Tumekuja katika kongamano hili tukubaliane sote, na mbele yenu nimetia sahihi mkataba ambao utawafanya muwe raia wa taifa letu la Kenya. Nasema pongezi. Kilifi County. Riboti iyo kuma mwena wa gicua-ini kuria ruriri rwa Pemba maikoretwo makiheo gukorwo makigwatira uraia wa bururi wa Kenya. Ni riboti kuma kuria mwena wa gicua-ini, na riboti iyo niyo iragituhe kamweke twikorwo tugiikirio ro hanini ngagikuririkania githie na mbere na kwaraniria na ithuĩ kugerera nenda citu cia ukinyanĩria wa Facebook ngigikwiraga ni @Muthingi TV, no ngikihũthĩra account yakwa ya Facebook @Murugi Jobo akindumĩra ndũmĩrĩri yaku hau nĩ ngũgĩkorwo ngigikuona njĩtĩkĩrie ngigĩkorwo ngigĩikĩria oro hanini ndugathiore mitambo iyo ni ngagicokereria na mangĩ maingĩ. Kuhagira riko na kuihura ni ibataranagia kugĩa na rangi na mũnungo mwega nĩguo ikagucĩrĩria mũcirĩi, na nĩkĩo nyũmba ya Mũgĩkũyũ ndĩagaga itaha rĩa kũgagũra mũgeni. Tabarĩra-inĩ ya itaha rĩa maitũ tũgũtaraga njĩra ya kũruga irio ngũrani na onawe ũgakenerera ũrugi waku. Nyitanagĩra na Njeri wa Nyakĩo o kiumia thaa 9 cia hwaĩ-inĩ tukĩrunga thiri cia ũrugi gũkũ kwa Muthingi TV, kĩhumo gĩa gũtherema. Mĩthako, marebeta, nyĩmbo cia ũndũire, tũcunjĩ twa Bibilia, nyitanagĩra nani MC Hype Jemo o juma kwambĩrĩria thaa 2 nginya thaa 3 cia kĩroko, tũgathoma, tũgakena na tũgacanjamũka. Ngatho cia mwanya muno ngai kunyita ugeni oro ringi niguo twiko tugithie na mbere na maria tugikuhaririirie guku metha-ini ya Muthingi TV ari Gikunjuro kia mohoro. Na riu tugithie na mbere ndirakenda tukihiuke nginya kuria kaunti-ini ya Kakamega, na ni ati ni gugitumukite kiagago na ni thutha wa mutumia umwe ukurikanite ta Lena Mudora kuma itura-ini ria Butso guku ni kaunti ino ya Kakamega, na uria urakiohete nda gugituika ati ni agwithitie mwana wake irima-ini ria kioro mucini gwake. Lena ataririe ati ni kwaritie na muthuri ihinda riake ria gukorwo akiyohora nirikinyite, no indi kana nake amutume ngari ya kumutwara thibitari, no muthuriwe agikorwo akimairiria undu uyu na gucungirira mutino uyu.
Nilikuwa naenda kujisaidia, alafu bahati mbaya mtoto akaanguka kwa toilet. Nimemtuma pikipiki kuanzia saa 9 mpaka ndio akaendea saa 11. Na nikamtuma nitafutie kwa watu wawili ndio kunipeleka hosi. Akaniambia huko watoki nje usiku. Nilikaa hapo kwa muda kidogo tu, nilikuwa mwezi wa 2 na nikaenda mwezi wa 5 nyumbani kwao. Sasa ndio nimekujanga tu juzi, nimemaliza tu 3 weeks. Mzee akienda kazi akipata pesa anaenda kulewa na yote, ukimuuliza chakula na kuwa mkali. Maisha ni magumu, si marahisi hivi. Ni kuvumilia tu. Juu hata kwetu pia nilifukuzwa juu ya watoto wake. Bibi yangu alikuwa mjamzito. Sasa asubuhi kuamka kwenda kuchukua pikipiki kuja kuona shida ni nini, kuja kufika yeye akaniambia kwa sawa. So kutoka kwa nyumba kwenda kwa choo, kufika kwa choo, kuangalia kwa choo naona damu. So nikaanza kwa alert kuripoti shida imetokea wapi. Dani alikuja akaniambia kuja huku uone yenye naendelea huku kwangu. Sasa mimi kukuja napata huyo mama hako amekaa, akaniambia hebu jaribu kumshika kwa hii kwa aje. Nikashika kwa kumwambia mimi naona ni kama hana mtoto. Sasa vile niliendelea kumwambia akasema nimeenda kuita pikipiki nimpeleke hospitali, aliniambia hako mgonjwa anasikia maumivu, na nikaenda kuita pikipiki. Kukuja na pikipiki nataka kumchukua, ilibidi aniambia ati ako sawa. Sasa mimi nikamwambia ni sawa, kama amesema hivyo amerudi haina shida. Sasa akasema alirudi akaenda mpaka kwa choo kuangalia, anapata damu imejaa ndani ya choo. Sasa akashangaa mimba ilikuwa imefika ya kuzaa ama ilikuwa bado. Sasa hiyo damu ndio ilimshtua mimi. Ni riboti yake hakuona ati mwana ucio naraikorirwo kana mutumia ucio naraikorirwo agikinya ihinda riake ria kuohoka, no indi ndanaikorwo akiona uteithio na mwana ucio araikorwo akigwa irima-ini ria kioro ni ndeto yake. Tugitigane na icio riu tukirongoreria ciegie urimi wa igwa na no guku mwena wa kaunti ya Kakamega, na ni ati gavana wa kaunti ino ya Kakamega ni Fernandez Baraza ni akiuritie aikari a kaunti ino rundumwe na arimi makiria gukorwo makihimbiria urimi wa igwa itemi-ini ria gukorwo makiagirithia oro ndumwe na wonjoria na makiria kuri iganda cia igwa na iria ikoretwo cihingite kurumirira kana unyihu wa igwa mwena uyu. Araragia ari mathiko-ini ma munini wa muikariri giti wa kanju eyanate niwe John Wesonga, na kuria ongereire na kuga ati kuhingo kwa iganda ici cia guthia igwa kuri arimi kana ni igutha kuri arimi na aria monaga uboco wao kugerera urimi uyu wa igwa. Nimeona juzi kumekuwa na announcement by Agricultural Food Authority AFA, wamefunga mambo ya kusaga miwa for the next 4 months kwa sababu hakuna miwa, and particularly hapa Mumias. Ukiangalia yule sarai ambaye alikuja hapa amepewa saizi karibu amemaliza mwaka 1.5, but we are not seeing any improvement on the welfare ya mambo ya miwa. When you look at Mumias Sugar, tuko na mambo ya ethanol, tuko na bottling company ambayo ilikuwa pale, tuko na cogen, and there's nothing happening on those 3 fronts. Mumias Sugar has 15,000 acres. Like ukienda kule, he has only planted cane in 500 acres. That means Sarai is struggling. Na mimi ningependa, we need now to have a sugar conference ili tujadili mambo ya Mumias Sugar and all the other sugar factories in the region. William Ruto maneno ya kulete levy, housing levy, elimu atoe. Mambo ya walimu. Unajua ukiona simba amenyeshewa utafikiria kwamba ni paka. Nataka kusema mambo ya walimu tunafuatilia yale ambayo mpatiwa 28. Kakamega is a big county. Juzi statistics ya kwamba we have lost almost 30 employees, former employees of Mumias Sugar that died because of depression.
So I want to call upon viongozi ambao wako hapa, starting from the national government. I know we have had a coffee conference. Kane na icio ciegie urimi wa igwa county-ini ya Kakamega tukiyoke nginya kuria county-ini ya Naikuru ni ati maabitha a borithi ino ya Naikuru ni makirutirwo mukana wa kuhahithagia matereba oro ndumwe na makanga makimetia mahaki ona kana gukorwo makihithaga ngari cia matatu thiteji-ini oro ndumwe na bara-ini gukorwo makinyita na mahitia manini na gukorwo makimetia mahaki kana mahaki ma mbeca. Minister wa wonjoria na ugendi county-ini ino ya Naikuru oikaine ta Stephen Kuria Muiruri niyo kirutite mukana ucio hindi ya giikaro na anyiti itemi sector-ini ino ya ukui na makiria ruhonge-ini rwa matatu rwa Central Lift na kuria ruhonge ruru rukoretwo rugicagura atongoria ero agukorwo magitongoria sako ino. Maabitha a borithi aria mariongaga thitĩnji-inĩ cia Naikuru mahetwo mukana wa gwĩthemania kwagagia onjoria sector-inĩ ĩno ya ngari cia ũkui wa mũingĩ ni minister wa wonjoria na ugendi thirikari-inĩ ĩno ya kaunti ya Naikuru Stephen Kuria Muiruri akiuga mitugo ĩno ya borithi ikoretwo igicora mbica ya kuonania biashara ya matatu tari biashara ya magendo. Watu wetu wa matatu ni watu wa muhimu sana. Stage ya mashambani, stage ya Biafra, pale Karibax na pia hapo stage ya Shaba. Hapo ndio matatu zinabebea. Kama kuna shida Kikurui na pia kuna shida nyingine ninaona na pia officers wetu wa state advantage of kuangusha tu mtu pengine hapo. Na ni sababu pengine hata pengine zingine ziko mbele. Askari anaruka ndani na wakati mwingine ana demand pengine bribe kutoka kwa gari zetu. Wacha nikwambie Kikurui. Hawa watu wengi wa matatu watakwambia gari inalisha hata dhao na saa zingine inakosa kulalisha. Sababu pia nayo gari inakuliwa na watu wengi sana. Sio makanika anagojea gari. Watu wa insurance ndio hawa. Unajua mimi najua nasikia watu wa matatu wanapiga kimwezi. Na kuma riria matatu ciacokereirie gatagati ga tauni ya Naikuru ni Governor Susan Keka onjoria a miariro maugite wira ni ucokereirie riu Francis Njoroge agicokia ngatho kuri anyiti itemi sector-ini ino ya ukui ni undu wa gukorwo na mitugo miega mirutire-ini yao ya wira. Watu walikuwa na kweli matatu ziko town kwa sababu kuna katu ni kama hakuna matatu town. Na mkiangalia mnaona biashara zimeunuka. Ningeomba tu pia hata Kirui kwa sababu wako hapa. Anajua atafikisha kwa mkubwa yake Bwana Kihara. Kuna vile officers wetu wakishika gari unasikia. Kwa hivyo tungetaka polisi wetu wanafanya kazi wajuange hata sisi tuko biashara. Onao onjoria aya sector-ini ino ya matatu matitigitwo na thutha hari kuheana mikana na kuria merite Governor Susan Keka arikia gwaka thitĩnji njerũ hakuhĩ na Kingdom Seekers akimenyaga matigetikira kuma gatagati-ini ga kaunti-ini ino ya Naikuru na koguo makamuria handu ha gwaka thitĩnji akorwo agiaka nyumba cia raithi. Umekubali hivyo? So tumtume Bwana CC Mheshimiwa Kuria tumwambie akikutana na governor amwambie one of our recommendation ni kwamba hiyo stage hiyo area sio stage hiyo area tumeidonate kwa affordable. Ruhonge ruru rwa matatu kaunti-ini ino ya Naikuru rusagurite atongoria ao ero na kuria Stephen Muli asaguritwo ta muikariri giti wao riu minister Kuria akimoria gutia atongoria acio mahote kurutithania wira wega na thirikari ya kaunti ya Naikuru. Msifanye atikue kazi ngumu ati ya askari kweli kama kazi ya sijui anasimamia na kina nani. Mtu ukiona kabisa makosa hata pengine na samehe sasa hapo instant. Girifotera Muthingi TV geto Wairimu wa Kimani. Ripoti iyo ya Modogo Toti Wairimu wa Kimani niyo yagituhingira mohoro maitu ma Gikunjuro kia mohoro ngatho cia mwanya muno ni tondu wa gukinyitanira nani mathaa macio kana ndagika icio iko tukinyitanire nawe oro ndumwe na aria magikinyaniria mutamburuko uyu no itanaumira itikiria gikorwo githoma ndumiriri cigana na cia wa Kenya ndikirora kinjirora gitwirorera kugerera mutambo witũ wa Facebook Beth Karisi ndae kuona ugakiuga ati pole zetu to that woman ugakiuga ati nikiha muno o mutumia ikorwo gikuwa mwana mieri kenda
alafu agĩkorwo akĩgomerwo nĩ ndeto ta ĩyo nĩ riboti twagĩkorwo tũgĩthoma kuma kũrĩa mwena wa kaunti ya Kakamega. MC kama Wanjeri ndakuona ũgakĩnjĩra atĩ nĩ ndageithio nĩ mikosi gĩa imwĩre ndaciamũkĩra na moko merĩ ngatho cia mwanya mũno Yuni Mwaura ndakuona mũndũ ũgwĩtwo ti Alexis Shiko gakiuga atĩ kuma Kariobagi nĩ mũthie Kariobagi ngatho cia mwanya mũno. Rusi Kenya njui nĩ ndakuona mũndũ ũgwĩtwo ti George Ngũgĩ ũgakiuga atĩ ũhoro wĩ hau ngatho cia mwanya mũno. Kariuki Ndwati thank you so much. Kĩhĩka wa Kĩiria ũgakiuga atĩ watuka Kieni West Nyeri County well represented. Ikĩrĩkana Karati no mũragĩthiĩ na mbere gũkũria nĩ ũgĩtwĩra nĩ atĩa. Nake Nicholas Njiro ũgakiuga Embu tuko pamoja sana. Ngatho cia mwanya mũno njetekeria ngĩciĩkĩrĩre gaturumo hau tondũ namo mathaa matigĩtagĩrĩra mũthamaki. Hau nĩho ndagĩkinyĩria gĩkũnjĩro kia mohoro umuthi na nitũgĩkorwo tũgĩcemania cia kĩhanda thaa imwe cia hwainĩ. Tũgĩkorwo tũgĩthiĩ na mbere na kũmenya ũrĩa bũrũri ũgũgĩthiĩ na mbere na kwĩriũnga. Mũndũ ũgwĩtwo ti Kariuki wa Ndwati ngatho cia mwanya mũno tondũ wa wĩra ũcio wa gũtigĩrĩra atĩ mohoro nĩ magĩkinyanĩra na njĩra yagĩrĩire. Mũndũ ũgwĩtwo ti Lucy niwe ũkiuma mwerekeri wakwa mũthenya wa ũmũthĩ. Mũndũ ũgwĩtwo ti Alexis Shiko niwe ũkiuma thutha wa kĩndũ gĩgwĩtwo graphics. Nake Bethi makĩrĩ na mũndũ na nyanake ĩngĩ haha ũguo nĩo makiuma ahũri a mbica mũthenya wa ũmũthĩ. Ngatho cia mwanya mũno ndũgagĩkorwo ũgĩthiĩ kũraihu nĩ amu nayo tabarĩra ya metameta cia mathako ĩrĩa tũkĩrehagĩrwo nĩ The Sports Girl mũndũ ũgwĩtwo ti Wambui wa Njaũ. Nake akĩharĩria oro wega gũgĩtigĩrĩra atĩ nĩ agĩtũiga kuo na njĩra yagĩrĩire. Tũtigĩcemanie rĩrĩa cirĩ kĩhanda thaa imwe cia hwainĩ. Niĩ ndinakunga rĩakwa nĩ Mwangi.